Pozovi 064 737. Podignimo stupove. Šta je košarka bez koša? To je Srbija bez Đurđevih stupova. Pozovi 064 737. Podignimo stupove. Šta je vaterpolo bez vode? To je Srbija bez Đurđevih stupova. Pozovi 064 737. Podignimo stupove. Šta je fudbal bez golova? To je Srbija bez Đurđevih stupova. Pozovi 064 737. Podignimo stupove.